Thokozani-ke ngane zethongo, thokozani bantwana bedlozi, sibingelele ngalesi sikhathi kubona bonke abantu emagumbini amane omhlaba. Yena uMakhosi uhlophe, ishoba lezitha osesigodlweni sengwemabalabala eThekwini endaweni yase-Savannah Park. Kanza kwethu namhlanje ngizocela ukukhuluma ngendaba yokuthi ngithwasile mkhulu kodwa angisebenzi. Ngithwasile intwaso yami right kodwa angisebenzi, sengiyasaba ngisho ukungenisa umuntu noma makufika umuntu ngiyesaba ngoba ngazi nanokuthi ngizothini ngesimo sokuthi angikwazi ukubhula, angikwazi ukulapha. This is a common issue ekhona kubantu abaningi abahambile baye empandeni, bafika empandeni baba naleyo nkinga. And then the second response would be ukuthi kusho ukuthi ngivaliwe ngoba ngekhathi ngisasophahlweni ngangizenza zonke lezi zinto and ngangikwazi ukuzenza. Okay, so kanza kwethu kunezinto ekufanele sibuye sizi-understand ukuthi okokuqala kunabantu abathwasile bathwasa umoya orongi. Abokuqala lapho. Besibili kunabantu abathwasile bethwasiswa impande erongi, right? So laba bathwase umoya orongi ilaba abathwasa impande erongi. Kube khona laba abathwase kungafanele bathwase. Okay, and then-ke siyakwazi-ke lokho okunye ukuthi idlozi lakho lithwetshuliwe kanjalo. So asiqaleni-ke ngaloko dlozi elithwetshuliwe. Number one nje, idlozi lakho uma lithwetshuliwe uyohlezi ukuphupha ukagobela. Idlozi lakho uma likhuluma nawe lisuke likagobela. Ayikho into eyenza ukuthi eveza ukuthi idlozi lakho linawe. Leyo nto it's either if ubudlelwane busakhona bunogobela, phindela kugobela umtshela nicela aphinde akukhiphe. Usho ukuthi uwenza leyo msebenzi oyilajana wenkukhu, ubathathe uhambe nabo. Ubatshena ukuthi kade ngagoduka yini eyenza ukuthi nibe la. That's number one. Makuthi akasekho, thola umuntu ozokwazi ukukulekelela lapho ekutheni uhambe uyolanda iy'dalwa zakho kabusha. And then-ke kube ukuthi-ke melithwetshuliwe ugobela uyaphakama, uphakama kakhulu idlozi lakho useligangile. Ukusho ukuthi manje useligangile, akasaphuphi idlozi lakho kuphela likagobela, uphupha unawo umphupha, uphupha wena ukagobela ngaso sonke isikhathi. Lapho-ke uthwetshuliwe-ke idlozi lakho lubanjiwe. Ngisho kuthiwa uphupha ukomuzi othile ngaso sonke isikhathi ongasona wasekhaya, understand ukuthi la ushawa khona lapho. So lokhu kwedlozi okokuthwasa umoya orongi kuyalungiseka. Number one, kufanele siqale ukuthole ukuthi umuphi kahle kahle umoya okwakufanele kuwuthwasele mase uhambe uyolungisa lowo moya loyo. Uphothule lowo moya loyo. Uzowushayela nje ukhamba, into le ethatha almost 2 weeks ukuyilungisa and then you are done. Lokhu kokuthwasa udle impande erongi. Impande erongi ingane kwethu icishe ifane nomoya orongi, but idlozi alikwazi ukudla amandla akho liqeda lapho likulahle. Uyahamba uyoconsulta kumuntu, umchazele ukuthi kwenzakalani. Umuntu idlozi lizokunikeza umuntu ozokwazi ukuthi akulungisele leyo nto. Leyo nto ayithathi ngisho inyanga eyodwa isilungisekile. Ngoba kukhona abadla impande mhlampe udlala ugobela wakufayela impande wrong noma udle impande engasiyona impande bona kade beyifuna. Nokomoya futhi kuyefana ukuthi usuke wena wajaha ukuyofaka amabhayi, wajaha ukuyofaka ubuhlali kanti into yakho kade kuyesithunywa. Uyabona, iyona-ke into esithi-ke kuphambana iy'nkomishi-ke lapho, but iy'nkomishi zakhona into elungisekayo. Laba abathwase kungafanele bathwase, most yalabo bantu abantu abefanele bambulwe. Ngiyavuma uyababona abantu abadala, ngiyavuma uyazazi iy'ndaba zabantu, ngiyavuma kukhona into ekhulumayo kuwena. Yebo, siyakuvuma lokho, kodwa kukhona abantu othola ukuthi banayo lento ekhulumayo kodwa ayisisona isithunywa, ayisisona isidalwa esithosayo, ayisiyona yini. Leyo nto imvamisa ikiyenza abantu othola ukuthi umuntu uzalwe mbethe kodwa unomuntu athandana naye onemimoya kufanele ayothwasa. Manje wena njengomuntu onemoya amakhosi akhe ayavuka afuna ukulekelela leya nkosi ekuyiyona ezosebenza abantu.
So it's a long story ke leyo, ngeke ngikwazi ukuyichaza kakhulu, but inokujula kwakhona okufanele ukuthi lo wena umbulwe ngezimbuzi. Awudingeki ukuyothwasa, uyambulwa ngezimbuzi, ugidelwe leli dlozi, kuphakanyiswe lo muntu ukuze makugezeka la makhosi akuwena izinto zakho zinyakaze. Sonto elilodwa uphume egelekeqe, uphumelele, ngoba abanye abantu inhlanhla yabo ihleli kulezo zinto ey'njenganalezo. Ividiyo elandelayo part 2 ngizobe ngikhuluma ngokuphakanyiswa kwemisebenzi. Makhosi uhlophe lo eshoba lezitha, siyabonga.